Anemije su vrlo česte, pogotovo ove koje su vezane za gastroenterologiju i one najčešće, to je one s nedostatkom željeza, i to je jedan od najčešćih razloga posjeta zapravo obrade gastroenterološke unutar bolničkog sustava. Jer svaka anemija zahtijeva pronalazak razloga zbog čega se javila. Vrlo često se radi o problemima probavnog sustava, nekakvim krvarenjima koje nisu vidljiva, da vi gubite krv, što se može događati od usta do anusa, da dovoljno unosite, ali ne možete, na primjer, ne može organizam uzeti željezo, kao na primjer kod celijakije, i nužno je, smatra se važnim, da sve anemije treba obraditi, treba ih tretirati i pronaći razlog. Jedan od njih je neizbježan posjet gastroenterologu. Prvi korak bi bio osvijestiti da je to potrebno, da mi surađujemo najčešće sa liječnicima obiteljske medicine, hematolozima, i mi smo treća, recimo, stanica na kojoj bi trebalo tražiti uzroke anemije. Vrlo je česta u populaciji, na primjer, žena koje su u fertilnoj dobi. Muškarci ne bi trebali imati anemije jer praktički vrlo malu količinu krvi gube i ona se lako obnavlja i ne bi trebalo biti promjena u krvnoj slici. Znači, uvijek svaka takva promjena bi se trebalo obraditi. Ona je uvijek nekakav znak teoretski teže bolesti. Najviše, naravno, uvijek strahujemo da se ne radi o tumoru, odnosno karcinomu koji negdje stoji, polako krvari, a mi ga nismo prepoznali. Tako da sve anemije zahtijevaju obradu. Minimalno u mlađoj dobi se preporučuje napraviti gastroskopiju, da se vidi da ne postoji razlog zbog čega vi unosite dovoljno količine željeza u organizam, ali ga organizam, na primjer, ne resorbira, ne uzima dovoljno, pa imate celijakiju. Drugo, ako se radi o osobama iznad 45. godine, onda je nužno napraviti kolonoskopiju, da ne gubite možda putem debelog crijeva. Tako da je vrlo važno osvijestiti potrebu kad ste anemični, premda je to vrlo često i oko sebe često vidite ljude koji to imaju, važno je pronaći razlog vaše anemije. Recimo, asocijacija nekog sistematskog pregleda na godišnjoj razini bi bilo dobro barem napraviti krvnu sliku, neke osnovne pretrage vezano za stanje bubrega, jetre, urin izvaditi, neki elementarni sistematski servis, pogotovo što idemo stariji, to bi bilo super da napravimo barem jednom godišnje. Nije to nešto za čime trebamo tragati, ali ako imamo neke simptome, na primjer bljedilo, lupanje srca, zamor prilikom nekog napora kad idemo u stepenice, onda bi bilo dobro da se obratimo liječniku i izvadimo barem krvnu sliku kompletnu i vidimo da nije možda u pozadini slabokrvnost, odnosno anemija. Ne nužno, uvijek je nešto često vezano, ali različiti su uzroci anemije. Zato je bitna ta obrada, da isključimo. Naravno, kad smo stariji očekujemo nešto drugo u odnosu kad smo mlađi. Žene koje su, na primjer, u 30. godinama imaju obilne menstruacije, logično i najčešći uzrok je anemičnost i menstruiranje. A u starijoj dobi, ako se to događa, tad mislimo na neke bolesti koje mogu biti vrlo ozbiljnije, poput tumora. To što spominjete je najčešći zapravo scenarij koji se događa, da ljudi detektiraju anemiju, znaju za nju, pa uzimaju preparate, željeza, suplemente, mijenjaju prehranu. Ako pričamo o sideropeničnoj anemiji, znači anemiji zbog nedostatka željeza. I u principu to je najčešći nekakav način života, bih rekao, koji je prihvaćen kao normalan, međutim svakako bi trebalo korigirati. Naš organizam je dinamičan sustav i izmjene željeza krvnih stanica u vremenu se mijenjaju.
tako i to. Znači, s vremenom vi nadoknadite, pa izgubite, nadoknadite, pa izgubite, pa to održavate. Ali opet naglašavam, potrebno je znati razlog ako je do njega moguće doći zbog kojeg postoji anemija. Postoji kronična anemija, postoji kronična stanja, ali ona možda nisu najčešći razlog koji želim istaknuti ovdje. Upozoriti i osvijestiti ih možemo da se radi o nečemu gdje je bitno znati uzrok toga. Znači, ne mora se raditi o nečem vrlo opasnom, životno ugrožavajućem, međutim, bitno je znati uzrok, jer je on to što nam određuje kako ćemo se prema tome ponašati. To nam je određeni znak potencijalno opasnijih stanja koje nas mogu ugroziti. Zato ne treba to zanemariti, to treba, rekao bih, dovesti do kraja, dovesti na čistost, raščistiti, saznat šta je u podlozi toga. Anemija, slabokrvnost se smatra oko 15% populacije svijeta da je anemično u različitim stupnjevima i različitim životnim fazama, ali radi se o vrlo stanju bolesti koja je iznimno česta. I vjerojatno zbog toga se možda manje pridaje pozornost, pa se promakne ono što ne bi trebalo. Tako da nešto što je često ne znači da nije ništa, nego naprotiv da treba vidjeti zbog čega je.